papa. Ni abre sa, ni abre sa krodom. Asante ni fahine na sabre pie. Kokoso pa. Na pia. Ofozi onya samketu asante mamre fe. Asante mamre akono ye papa. Eno ana metai ekano se. Ti ewobika, di obi kire. ti ewobika se de atuo amamre ele amania kwanso. Sa. Asante ne afei papa. Akabra kese bra. On se de asante ayi yete. Se de ya frano on se de ponye. Ala ya bua farika tachomba ma. Esukua bo yimpebre. Kotu onyeta. Ana wadani bonkum soa. Nibra ba yie papa. Tete wobika tete sabre glory no. Ana wati Ansah Debra. Ono eya ni fafa kuono. Glory no. Mana pia o. Asokore Mampong program no. Asokore Mampong program no. Sabre Asokore Mampong program sabre. Boakye Ansah Debra. Akwana duha. Ya oche ene sabre. Ni ambriye papa. Ya nya asaketwa. Ovozio asante amamre efeye papa. Ya kosa ana akwabo eka na jabuwa farika tachomba. Man 88. Asokore Mampong Akwamuhene sabre. Eka na Boakye Ansah Debra. Ani ni fafa kuono. Eka omunya no wo. Na Boakye Ansah na ni apre. Na Boakye Ansah ni apre. Pia papa. Ese sabre na Akwamuhene Mmrantiehene. Wanya de baby ayina na country a wontue. There is enough from papa. Na Boakye Ansah Debra. Aye Kumasi ni fahine no. Yes Asante hene tenasia. Ni faso no onana. Ente onoma. Aya opo Asante hene ma Asante akonya etumpo. Na Boakye Ansah Debra no. Enne na Boakye Ansah Debra no. Ohine pono no. Akra wona didi me bidie. Sabre progrenie. Sabre na Boakye Ansah Debra no. Aya Asante bahine no. Akra onkaso. Sabre na adadie ni aya Asokore Mampong. Adadie ni Asokore Mampong. Sabre mumaka. Sabre na Boakye Ansah anakra otu anamoka kakra aya otie nyina na obabetre. Ofozio baby a obi alo. Ya basra se mo papa ko efise. Aso ana kuura kasa adruwa na wobechia tiana abusia atie atowom. Yo sabre ofozio wadaruma yeni anu frafrafo. Aba be piem. Ya basra. Asana ya bakasa ni atwasoro. Ya makuura ewie na wotase. Asana amamre kwansoro. Atwasoro ye bezrewa. Okay. Yes, sabre na Boakye Ansah Debra aya Asokore Mampong Hene. Aya Asante hene. That's what you abebio. Mamu na Boakye Ansah Debra futu pa katatie odidi ama adiafo bidisa atwetwe